من كافة الأولياء الشهداء الصالحين حينما كانوا حلت أرواح مشارق الأرض مغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني وأصول مفروض ثم إلى أرواح الجد وعمد زوجته الوالد أحمد بن عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات أمة الحاضر وأموات المسلمين جميعا غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi wa bi'ulumi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibni Abbas wa an wa an Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu qala radhiyallahu an wa an Abi Hurairah lan saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupani dawu innallaha ta'ala tajawaza an ummati ma haddatha bihi anfusaha ma lam ta'mal au takallam. Innallaha sa'temene Gusti Allah iku tajawaza ngapura sapa Allah. Mon makna tajawaza asline ngeliwati, melewatkan, artinya tak catat. Innallaha sa'tamane Gusti Allah iku tajawaza nyepuro sapa Allah subhanahu wa ta'ala nyepuro an ummati saking umat ingsun, nyepuro ma ing barang haddatha kang ngrenteaken sapa si ummati, haddatha kang ngrenteaken sapa si ummati, haddatha ay khatara sebeda dalam ate kerentek. Tapi pancet ngocak haddatha kang ngucap atine ing dalam atine, ma kelawan barang ma ing barang haddatsat kang ngrenteaken sapa si ummati bihi kelawan ma ngrentekno anfusaha ing pira-pira atine ummati, anfusaha ing pira-pira atine ummati, tajawaza malam ta'mal selagini durung ngelakoni sapa si ummati, saora-orai ora ngelakoni, au takallama utawa ora guneman sapa si ummati. Innallaha sa'tamani Gusti Allah iku tajawaza nyepuro sapa Gusti Allah an ummati saking umat ingsun, nyepuro ma ing barang haddatsat kang ngerentakaken sapa si ummati bihi kelawan ma ngrentekno anfusaha ing pira-pira atine ummati. Kapan sing den sepuro sing dilewati, malam ta'mal selagine durung ngelakoni sapa si ummati, au takallama utawa durung guneman sapa si ummati.
Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saungkuna mun napaneka dari tang umat debuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setuju seekrenta kaki dalam atena ane kata catet bi Gusti Allah selama kita ngelakonin otabe kita ngocak. Apa korelasinya antara hadis ini ke bi tolak? Mun beda orang akan tak nolak ke sebine, akan tak meket sebine tak catat peketan. Selama kita ngelakonin otabe kita ngocak. Berarti tercatat tolak terjadi tolak bila orang laki gila ampun ngocak otabe ngelakonin tolak. Selama kun akan tak ma haddatsat bihi anfusuha. Selama orang laki gila cuma akan tak dalam ate, maka setuju saya keranta kaki panikah kita catat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pon dari hadis nikah dalil ala annahu la yaqa'u talaq bi haditsin nafsi. La yaqa'u tak terjadi at-talaqu talak bi haditsin nafsi kelaban keren teka ateh wa huwa qaulul jumhur. Aneka pendapat jumhurul ulama. Jumhurul ulama berpendapat bahwa orang sak kerentek meket yang kita meket aneka tak catat peketan. Nanging pendapat para ulama selain Ibnu Sirin, Imam Zuhri, Imam Malik bi annahu idza talaqa fi nafsihi waqa'at talaq. Pendapat orang telok nikah Imam Ibn Sirin, Imam Zuhri muntut riwayat dari Imam Malik, pendapat Imam Malik muntut pendapat Imam Malik bi annahu idza talaqa fi nafsihi waqa'at talaqu mun beda orang laki akan tak asa kuat dalam atena ya peget tapi kok kake dalam ate kengan nikah menurut pendapat Imam telok nikah Ibn Sirin, Az-Zuhri, Imam Malik aneka terjadi tolak catat tolakah. Pendapat dari telok ni kah Imam Ibn Sirin, Imam Zuhri, Imam Malik perkuat tining Imam Ibn Arabi. Dari madhabuna Imam Ibn Arabi, man i'taqadal kufra bi qalbihi wa man asarra 'alal ma'siyati athima. Sapan orang se andi iktikad dalam atene kafir. Dalam ate nang ngocak engkau kafir engkau keluar dari Islam, keluar dari Imam Ibnul Arabi. Berarti benar yang Islam boleh. Jadi pada aki bareng nikah, perkuat kelaban pendapat nikah. Pendapat Imam Ibn Sirin, pendapat Imam Zuhri, pendapat Imam Malik, aneke perkuat kelaban pendapat Ibnul Arabi. Yang kita nikah waqawahu Ibnul Arabi memperkuat dengan pendapat saya atas gelap pasera Imam Arabi bi anna man i'taqadal kufra bi qalbihi wa man asarra 'alal ma'siyati athima wa kadzalika man ghathama musliman bi qalbihi. Termasuk orang ngaranin zina dalam atena pada maksiat nika tak ngaranin lebih colok lesan tak ngaranin keng atena akrentek bahwa sampian ngocak dalam ate orang jeung ngalakonin zina nika termasuk qadzaf. Qadzaf ni ngaranin orang ngelakonin zina. Qadzaf beda hatta haddul qadzaf. Apa sebab mak terjadi tolak termasuk orang seakan tak cuba do orang lain azimah termasuk dosa wa kullu dzalika min a'malil galab dunal lisan. Karena setuju ini termasuk perbuatan ate bener perbuatan lisan. Tetapi perbuatan lisan tibi perbuatan ate tibi. Husnudzon da orang masalan atena kela napanya mana tandi rasa sombong atena kela tawadu atena kela ikhlas kan dekat perbuatan ate kapi ikhlas tawadu terus
napanya mana orang si takabur, orang si ujub ni perbuatan ate ni ka. Jadi di antara na perbuatan ate tolak ria. Jadi orang si meket kelaban ate pendapat Imam empat berarti Imam Ibn Sirin, Imam Zuhri, Imam Malik perkuat kelaban Ibnul Arabi, Imam Ibnul Arabi anekah membagi a'malul lisan, a'malul galab termasuk amal atif, amal lisan bi maka pendapat para imam peneka termasuk terjadi tolak. Pada Nabi orang andi keyakinan bahwa kafir aben keluar dari Islam walaupun tak ngocak tapi aten kerentek keluar dari Islam. Ampone kocak bener orang Islam boleh ponan. Ngaranin orang muslim, ngaranin orang Islam lain azina padahal tak ngelakuin zina tanpa saksi qadzaf. Ani kesetuju napanya mana perbuatan ate. Cuma jumhurul ulama aneka berpendapat bahwa la yaqaut talak, tak terjadi tolak kang kui orang sakrentek dalam ate. Nah, nah Pak Boy ponan setuju. Pokon saya dalam ate ni selama orang kita ngelakonin teh catat di Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Gusti Allah ni maha luas pengampunannya, luas ya. Orang catat tongku. Sebaliknya cuma mun beda orang andi azam. Andi saja kuat untuk ngelakonin barang sebagus. Catat kebagusan. Keng mon orang saja dalam hati ngelakonin kemaksiatan. Keng kita ngelakonin. Tak catat di Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Ini termasuk kebelasan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mon beda orang saja entara ke Mekah. Keng aben kita teman kita mampu. Kita kelar untuk daftar haji. Keng aten azam ongku. Kuat ongku niat tak. Pokon kok mon kuat andi. InsyaAllah kelaban kekuatan niat nikah. Niatul mu'min khairun min amalih. Niat orang yang beriman aneka lebih bagus daripada amal. Kadang amal orang beramal bagus. Cuma niatnya cuba. Dan kadang orang kita sempat beramal. King oleh gencer niat tak. Ni sambian si hadir dari compok mun niat mulai beri lain gencer bobot tak. Rebu berai, Kemis berai, Jumat berai. Tuh cek seneng engkau ngaji je masalah. Cek terek cekerong engkau dak ngaji je terong engkau dak si arang korang ke ilmu arung masa korang ke ilmu. Sajene sampean bi orang saya sangkun tak kenceng kok. Keng lah derma boleh lain wah. Lain. Dan ini kebobot tenah enteng beren daripada sebuah amal perbuatan tergantung niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ai innama sihhatul a'mal. Qapi ini ke amal membutuhkan niat. Nah, semakin kuat niat tah. Saumpama mulai malam malah niat lah kita pakai tatah, pulpen tatah, buku tatah. Pas tengit degilak-gulaku saumpama. Tak niat tedung, mula tahu jamar sobu tedung boleh ya saja. Saumpama le niat mulai esale siapa ki kapi pas pengedda pangeran payah mari bajang 10 toju sampai aben tuh tak ngaji kok ya Allah iman padahal siap tetep gencer tini Allah Subhanahu Wa Taala karena niatul mukmin khairun min amalihi. Wa nika kebelusna Gusti Allah nika. Tapi mon beda orang niat napa ke maksiat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Tak catat selama orang beneka kita ngelakonin. Neka kebelasna Gusti Allah. Beda orang tobat tuh, niat tobat, kita tobat mate. Kita tobat padahal king asat niat. Beda ceritana. Beda orang matein sangang bolo sanga. Sangang bolo sanga orang yang mate. Wah nika bener orang ben seroban nika bengalanongku nika bonan cek sangang bolo sanga ya mate. Tanya dari situ ngoreng der macarana tobat. Ditu siapa kakek jong? Anu tak langkung sat kaula nika orang bejet terato tobat. Apa tuh sana kakek? Matein orang sangang puluh sanga. Obu. Matein reng situng ini termasuk kafir hukumah. Man qatala mu'minan faqad kafar. Sapan orang matein orang Islam situng sekalipun. Keng orang Islam saya paten kafir hukumah. Tak beri celah tak beri cara sekira orang ruat tobat.
Oh, kimon sini kekesuwen patek sekali Ustaz kena 100. Pegel. Anda yang ya kata jeri, ya cerita neraka, cerita swarga bae lah. Orang ngak nika pun janjiin se manyamanto, ceritain ancaman. Pon 100 orang mati kena. Katanya ada orang sekitar, amma makin beda daerah, cek saumpamana kula bergabung do orang nikah, bergabung neng daerah nikah, kula bisa tobat. Oh disah. Terus ke timur gang, kalau kita beda kasah disah se mayoritas penduduk ahli ibadah. Seneng ngaji. Oke, berangkat. Kita ada pak ke tempat tujuan king niat ponan, niat kuat ponan, azam kuat ponan. Berjalan mati orang ni. 100 le mati orang dia. Wa kita sujud sekali, kita istighfar sama sekali, mati rok jalan. Mati rok jalan, malaikat adab, malaikat rahmat atokar. Dan malaikat, benar urus negake malaikat, dan saya malaikat adab. Benar urus negake, hari tanggung urusan, hari ilah maten yang 100 dia. Hari pacet, hari mau nelantor dia. Dapat to segeme dikir ya, dan malaikat adab. Dan malaikat rahmat, oh hari tang tugas, oh tak bisa. Orang ini ada atau betul. Padahal Gusti Allah nyatet esen ate mun niat bagus, catet di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun beda orang atobat, padahal kita atobat, kita ngelakonin, kita sempat. Orang ini termasuk pelaku-pelaku maksiat terus menerus orang dia. Can jampun atokar. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala ngirim situng malaikat untuk nganengain ring 2 nih. Untuk mesa ring 2 nih. Gusti Allah ngotos situng malaikat untuk nganengain dadi wasit antarana malaikat rahmat dan malaikat adab. Dis daya bailah. Okor. Tanah dari orang semater okor. Cek semoga tujuan antara ka Sidogiri. Badan yang hujangan mate, keneng baru mate. Okor. Dari tempat orang semater ya semak demah. Mon semaan ke Sidogiri. Terima tau apa itu? Mon jauhan de tempat semateen orang terakhir 100 dia. Ya berarti seksa. Allah Subhanahu wa taala tak nyak-nyaki dek niata orang setelah tobat. Tanah se dari Sidogiri ne ke pelebih lebar, tanah se dek menuju ke tempat orang dari kanto, masalan. Pamungsret, pakacek sekelan, Pak. Iyo korongku malaikat. Dari orang ria dek Sidogiri 200 meter, poncul sekelan, sedak pajaran 200 meter persis, pakacek sekelan. Untuk nenangaki malaikat rahmat dan malaikat adab akhirah narema. Terus burung saya seksa. Nih ke kita sujud sama sekali. Kun cuma aniat engkau tero atau betul daga Gusti Allah. Masya Allah. Nika merkena niat nika pabanyak mun orang niat ngaji, niat entar hadir majelis-majelis maulid, majelis solawat, pabanyak niat ta. Kok niat atau betul, kok niat takarrub, niat asma ke Gusti Allah, kok niat nyari ganjaran. Tung situngan niat ni catat di Gusti Allah. Jadi Ibnu Al-Habib Abdul Haddad an-niyah matiyah. Niat ni adalah kendaraan. Niat ni kendaraan. Dema sampean tujuan apa can kendaraan nah. Kendaraan ni bisa menyampaikan kau lebih sampean bisa medepak kau lebih dengan dekat tujuan. Namun orang yang niatnya bagus, maka insya Allah depan juga bagus, datina bagus. Jadi mohon beda orang aniat coba di antara tolak selama orang nikah kita megat malam ta'mal au takallam maka tak terjadi tolak nikah pendapat jumhurul ulama. Adapun pendapat Imam Zuhri, pendapat Imam Ibn Sirin, Imam Zuhri, Imam Malik ben perkuat tining pendapat Imam Ibnul Arabi pada aki mon beda orang andi keyakinan dalam atenah bahwa aben tero keluar dari Islam nyata aki aten kok keluar dari Islam keluar bisa. Nah, termasuk orang mekat bi atenah pada aki bi Imam 4 nikah berarti juga annahu yaqut talaq pendapat beliau. Idza talaqa fi nafsihi
waqa'at talak. Mun beda orang akrentek dalam atina megget sebine waqa'at talak maka terjadi talak. Terjadi berapa? Tergantung niatah. Tadi cek sampai akrentek ngak nikah. Gelpek biko kake. Acek sampai andi kerentek sebab mula atina nek akrentek seneka diki lesan nek kegempang akhir ngocak ngak nikah. Nah. Jadi adapun ulama saya menyangkal pendapat Imam Ibnul Arabi menyangkal sangkal pendapat wa amma ihtijaju Ibnul Arabi bil kufur war riya fala yakhfa annahuma min amalil qalb fa huwa makhsusani min al hadits. Pendapat Imam Ibnul Arabi je tak bisa pada aki bereng tolak. Kenapa? Sebab arwah termasuk khusus dua aja. Orang yang nyata aki kafir bi'atina termasuk kafir. Orang yang riak keleban atina termasuk riak, sombong. Arwah maksus. Arwah pacet khusus daripada hadis. Orang yang asa ceria. Orang yang asa napanya mana asa sombong. Iya, tapi tak terjadi ketolak. Karena tolak ini harus membutuhkan lesan. Harus beda pernyataan resmi dari lesan. Tolesan bayi mun tak niat tak detik. Tapi nyoro orang catetaki tolesaki engkau meget tetang bini. Mun senoles tak niat tak terjadi. Kecuali pada niat tak. Selake niat meget sebine keng nyoro orang lain nyatet noles. Terus senyatet termasuk bekel. Kaki niat ki ya tadi bekel engkau. Kaki niat meget tang bini ki sebab kaki tang bekel. Jadi terjadi tolak. Kalau berniat. Berarti niat ini luar biasa. Teti jaban cerap sekarapan niat walaupun niat meget aja untuk ikhtiyata untuk ngestayatena cek sampai dalam ateneka akrantek otaba andi azam napanya mana andi bahwa orang kela tero meget sebini kelaban napanya mana asat cek kuat hindarin nggak nikah karena sebagian ulama ning pendapat saya lain yang kibenika termasuk menjatuhkan tolak walaupun kelaban keren teka ate. Nah, Timun beda orang nyatet, catet, noles keng niat terjadi. Ala annaman kataba tolaqa. Beda orang nyatet tolak tu imroati, matalan. Engkau meget tang bine. Wa annahu azama biqalbihi wa amila bi kitabatihi. Ben orang kelaban azam nyatet berniat sekuat. Kita terjadi tolakah. Walaupun kelaban catatan. Nah, nikah macam-macam para ulama, khilaf di antara para ulama, tapi ala kulli hal cek kebayan mainan bahkan kerentek dalam ate pun bisa cek hindari. Karena berdasar ada Imam Ibn Sirin, Imam Zuhri, Imam Malik, perkuat yang Imam Ibnul Arabi, nikah terjadi tolak. Jumhurul ulama tak terjadi tolak. Dari hadis nikah berarti jumhurul ulama napanya mana tak la yajuzu napanya mana tajawaza innallaha ta'ala tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal au takallam muttafaqun alaih. Jadi Gusti Allah Subhanahu wa taala tajawaza nyepora tak nyatet dek apa dari tang umat kan Kanjeng Nabi dari tang umat aneka khususia umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keistimewaan umat Kanjeng Nabi mun cuma asat niat ngelakonin dosa tak catat dosa tapi mun asat niat bagus walaupun kita ngelakonin bagus kala catatin Allah Subhanahu wa taala. Dadi mun pada orang akan ma haddatsat bi anfusum lam ta'mal au takallam selagi orang mereka kita ngelakonin atau kita ngucap maka tak terjadi tolak. Nah, neka jumhurul ulama. Nah, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون